Maupay nga aga hayo nga tanan. May dato giniyakan hi Mahatma Gandhi usa nga taga India ngan ni proponent iniya iton non-violence nasaring hiya. Today the power of love overrules the love of power. The world will know peace. Pabalikon ko. The day the power of love overrules the love of power, the world will know peace. Maabot iton adlaw, nga iton gahom, iton pagigugma, magdadaog iton pagigugma, iton gahom, man iton kalibutan, magkakamayada kalinaw. Mga kabugtuan ka ni Kristo, iton aton ibanghelyo, an aton Ginoo Kristo naghihimang raw hinduha nga butang. Ansyahan siniringan aton Ginoo, maaram kamo nga may adag gahom han mga tao nga kinikilala han mga punuan han mga hintil nga nagahadi haira an ira mga pangulo. Ginagamit an gahom hin ira paginhadi paginira pangulo. Ngan ikaduha, nasiringan naton Ginoo kun may ada haiyo karuyag maging gamhanan, kinahanglan maging surugoon hiya iba. Ngan kun may ada haiyo karuyag maging siyahan, kinahanglan maging uripon hiya han nga tanan. Pagserbisyo, pagin uripon ngadto iton mga tao. Diri gagamiton iton gahom, diri gagamiton iton puder, kundi iton ungod nga pagserbisyo nga ginihimang raw iton aton Ginoo. Kay nasiring hiya, hinan hiya, diri hin pagpaserbi, kundi hin pagserbi. Ngan kung aton nga ni pinamatian ang aton siyahan nga pagbasa, naghihimang raw kan Isaías nga the suffering servant of Yahweh. An usa nga surugoon han Ginoo nagsasakripisyo, nagsasuffer. Kay kun usa ka nga leader, iton natural nga aton natural nga paagi karuyag naton gabay na lahi kita diri iton magkuri, iton mga tao iton magkuri. Iton pangilan-an, iton ungod nga nagsiserbi, magpapasan ka iton krus. Gabay nga diri magpasan iton mga tao. Sanglit diri mo gagamiton iton gahom para hin pagserbi iton mga tao. Ngan kung gagamiton naton ang pulong ni Mahatma Gandhi, pwede naton ang duduha nga butang iton siyahan the love of power. Iton paghigugma iton gahom. Kay gagamiton iton gahom para iton nga tanan. Ang ikaduha, the power of love. Sanglit makikita nato dan aton salmo responsoryo nagaampo kita nga mahinga diha aton iton gugma iton Ginoo. Iton gahom iton paghigugma amo isut aton gamiton. Iton gahom iton paghigugma pagsakripisyo ngan pagserbi. Sanglit duduha the power of love and the love of power. Ngan nainanabo ini dan sa mga tinunan mismo. Kulawin naton han aton mga tinunan. Hi Juan ngay Santiago nga amo inin pinaka-closest nga mga tinunan han aton Ginoo. Kung aton maobserbaran, tutulo iton paborito iton aton Ginoo nga permi niya mga kaupod. Hira Santiago, Juan, nga ni San Pedro. Iton mga importante nga mga panhinabo, iton kinabuhi ni Jesus, upod inihira nga tutulo. Pero hi Santiago kan Juan, makikita naton nga nag-desire hira hin paginsyahan, paglingkod hatuo nga nawala. Kung may nunong pakitahan mga ikalima nga Domingo na naglabay, han ikakaruhaan kag 5 nga Domingo, ang mga tinunan nagdidiribate hiradidahan dalan
kun hino an gilalabawi. Sanglit, ano ini? Nahibaron aton Ginoo, sanglit, iya ginpahinumdum, ngan usa nga bata, amo an modelo, hinpagin siyahan, pagin gilalabawi an nga tanan. Sanglit, bisan an mga tinunan, ano ini? Nakada an paghigugma an gahon. The love of power. Nagbisan din niya simbahan na inaanabo ini. Kulawin naton. Pag-aabot itong bago nga padi, nagkakamayada hindi mga eleksyon. Ngan anot na hinanabo, may mastering nga maihan na ako nga presidente. Tikang pakanpadre kuan, pira nakaanyos, inila ko nung nga padi ang nagbalyuha ako. No? Kaya ano, nakling kita, nga da itong posisyon. Nakling kita, nga da itong gahom. Di da itong mga kupradiya, amo ito na hinanabo, ano? Danay, diri na napabalyo, itong iya posisyon. Ngan, kung naliliwanan hiya, diri na hiya na aktibo. No? Kay aada, tagsa-tagsa aton, itong pagigugma, itong gahom. Yan, bisa ni kami nga kapadian ng mga madre. Diri karong singkod nga exempted kami hini. Ano? Weakling sometimes to power. Karuyag namon nga, ni-assign na ako hasugan hini nga parokya nga dako. Hinahanglan, itak sunod nga assignment, dito na hini. Ingani, mapili ako, itong akong assignment. May daliwat mahigayon, nga itong pagpunahuna, itong iya pagkapadi ng pagkamadre, karir. Ano? Sugad ini, ma-step in ikaduha, ikatulo, ipaigbaw. Ngan kung diri asya ini, diri malipayon, itong kinabuhi. Sanglit, bisa ni kami nga kapadian, ng mga madre, na inana po gihapon ini, hiton pagling, nga da, hiton gahon. Ngan, amo liwat intay na po, di da hiton eleksyon. Nag-file pala iyan yun nga October, mga kandidato. Ngan, makikita naton, di da hiton eleksyon, hiton power play. Ano? Power play. Anato ni kaduha nga pagbasa, naghimang raw, nga Jesu-Kristo ginsulay. Ngan mabalik kita, han tentasyon han aton Ginoo, didahan katimaniyan, 40 dias diya nga pagpuasa, tutulo, an iya tentasyon. Ansyahan, pagkaon, himuan bato nga pagkaon. Ani kaduha, gindaran aton Ginoo ngadtuhan ni kita asing nga templo, lukso kuno, kay ano ini, sasaluhon ka hiton mga ano ini, sasaluhon ka hiton mga anghel. Nga ikatulo, pagsingbaha ako, kaya hatag kong tanan, hiton bahandi. Tutulo, ano? Pagkaon, bahandi, ngan gahom. Nga nasaring iton ka mag-araman, nga ini nga tentasyon, uusala. Tentasyon, hingahom. Kay hino iton may ada pagkaon. Hiyat na kontrol, iton gahom. Hino iton riko, hiya iton na kontrol, iton gahom. Hinot ada posisyon, hiya iton na kontrol, iton gahom. Ngan amo ini, iton ginbubuhat iton panahon, iton eleksyon. Papaliton aton butos siyahan, pinaagihin pagpakaon. The way kuno to man's heart is through his belly. Pag pinakaunong ka ngani, uy, maupay ko ganlan hiya, kay pinakakaon ako perme. No? Nga ikaduha, iton kwarta, pinapalitit aton butos. Nga ikatulo, bumutos nganit imo pamilya, magiging o hiya. Ibubutang ko ini hiya nga, di dahil nga posisyon. No? Di ba?
So, iton election, iton power play na hinanap po. Sanglit, ano yun eh, pahinumdum iniha aton. Nakatapusan, nainumdum akong usang istorya. Istorya, inusa nga tao, nga naingad tuhiya, namatay hiya, nga naingad tuhiya, halangit punta. Pero pagkat halangit, siniringan aton Ginoo, init purtahan nga halangit, iini nga tuha impyerno. Ngan, siniring naman ini nga tao. San Pedro, pwede lang anay humiling dito impyerno, kung ano dito, kay nga niman ako halangit, siniring naman San Pedro, sige, hiling la anay dito. Ngan paghiling niya, gintapo hiya ni Satanas. Mabuhay, welcome. Ngan pagkita hindi nga tao, hinita hiya, hinmaupay nga mga lugar. Maupay nga balay, may mga autohan mga tao, maglipayon ang mga tao, nagpakasarakyan, nagpakamotor, magupay ang mga bado. Ngan, nagupong hiya. Nasiring kakurian diniha impyerno. Maupay mga ngayon. Ngan, binaligyakan San Pedro. San Pedro, diri ako makat to langit. Aadi ako ha impyerno. Ngan sining naman ni San Pedro, sige, kaysa man imo karuyag. Ngan sinakubiya, ngadto ha impyerno. Pakasakob niya, sinaranaan porta, ngan diri na hiya pwede makabalik. Ngan, an maupay nga lugar, nagbag-o an panagway. Naging mabaho, unuhin unod, naglalahinggab nga kalayo, nga naging mapasunaan nga tanan. Sanglit na ginuliat hiya, Satanas, saing ka na. Ngan siniring Satanas, di ako. Nasiring ka, an akong kinita, maupay an nga tanan. Hain naman adto. Ngan siniring Satanas, nagkukumpanya pala kami taimo. Buwa laad to. Mga kabugtuan, didahiton eleksyon, kinahanglan maging careful kita. Kulawin nato. Ano ba itaton ginpipili? Itong tao nga nahigugma, itong gahom, o itong tao nga may ada gahom in pagigugma?